Biyag ti tao. Hello, naimbag nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baruman na drama, makablaawa mampay. Daan na Lisa Medina from Singapore. Homer Alamo, kanami na nataga kaagaman, apari Cagayan. Kaya titayin tayo nga rudendanggan, ti episode 368. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agawid akpay kiti, honey. Padasam ti agawid, tasungatek jay bruha nga asawam dyan. Anya? Di mo't nagsaritaan ta nga agawid ak ita amalam. Tagsubli ak tumanen no bigat. Sa anak mat anagwan, saan ka di? Si kamit laang ti mangibagbagay iti dayta. Intun bigat kan nga agawid. Apay, kaili mo di asawam? Sungatek tupay. Saan gumamot akasta akiti? Mauhatan na kumamot. At dadagitaan anak ko ang mga uray kanya. Nangro na ti buridag nga anak ko. Sigsigaan na ka na yun ti panagawid ko. Basta di ka agawid. Sungatek di asawam no kunak. Talaga asungatek no natangkan ti ulong. Awagam laangan ti anak mo. Ti ibagam adi ka makaawid ita. Hello, Daddy! Hello, Mimi anak. Sorry ha. Saan pa yung makaawid ni Daddy itawan? Apay ngay! Ururayan ka pa'y mat nga agawid. Tagidan ta amangan, Daddy. Nangan ngaminan damami kan manang layka. Jak pa'y nangan. Tapno ada kagidan mo amangan no sumangput ka. Sorry anak ha. Pakibagam tulahin kadamanang mo. Kin ni Mami, wan? Jak makaawid. Tada importante a dinaraya ka seminar. Sige nga rod agananad ka kanayon, Daddy. Agawidak intun bigat. Tainak ikan ni nanang ko iti kwarta dyan. Ikanak iti kwarta nga agawid ha. Wen, adan inlasin ko iti sweldo ka para kin kakiti. Nasayaat nga rod. Rumbong lang amom ti responsibilidad mo kanya. Saan aga po takabit na klaang kat mas i-priority mo di asawam. Laglagi pa mga adotiing karim kanyak idi inaram nak. Imbagam asyak laang ti ayatom dyan. Katuan mat ngamin? Kunampay anapilitan kalaan ang ikasar iti asawam idi. Tapinikot na ka kunam. Ngam, kasla imposible mat dagita ngay bagbagam. No pinikot na ka. Kasano ang nagbalin adwa dagiti anak yo? Mala, saanan aday tati pagsaritaan ta kiti. Tilaang may papangkadata ti panunutan ta. Kat, kaano nga rod ngay asinaam ti asawam? Di mat imbagaken kan, ano makagradwar dagiti anak ko iti kolehiyo sa akong to panawan. Nagpayag mat daytan ngay. Manupay atawan ti urayan ngay. Matuo ka na kun nga aguray. Basit la pa nag-anusan kiti. Mabiit nga glabas ti tawon itan. Apay no sinaamon, tasuportaram laang ng dagit ni anak mo. Urayan tati umno apanawen, honey. Naimbag man ta nagawid ka, kite. Ay napangaasin, di ka nagsubli dyan syudad. Agdali na adkan dito balay. Tanyat aramidak dito'y balay ngay nanang. Awan na pintas amasakbayak no dituyak latan probinsya. Kat apay ti kunam, napintas ti masakbaya mi ti kadami dyan syudad. Ti panakikam kamalala mi jay. Uray ka malalaak, taado ti kwartak. Maipaay amin ni dyan ti kasapulak. Patintupay da kayo, mairanranod kayo iti-it-itad tinobyok kanya. Sa anak ngagdaw-dawat iti kwartagan ka, anak ko. Jak pagan ano ti kwarta no nagtaod mo't iti daka sa wagas. Nanang, adun tikas kanyak ita. Saan laasisyak tikas to'y? Inuugma pa'y lang aming ti ugali yung iso akasta kayo. Sa balin ti panawin ita, saanan akas idi panawin nyo. Iso abaybay andak iti kayat kong aramidan. Saan man nanatangkan ti ulom, kite? Kaano ay adanggam dagiti pamagbagakan ka? Di kay kadi madanagan, tasyak tun ti agbalin aligal nga asawa ni dyan. Pupuutin nyo to'y ko na, nanang. Ikasarnak to tinobyo. Apaman amasinaan na yay bruha nga asawa na.
Nagaduman ti malabsak di ta isturan. Kita endak alumabas. Dagitay man nakibiyang atat tao. Hoy! Anyat kitain nyo. Amok ti pampanunutin nyo. Uy, ang windak iti unig yun. Mabasak ti panunot nyo. Hoy! Uray kabita. Tanapintas ti biyag ko. Magatang ko amin akayat ko. Da kayo nga'y. Mangurkurangas kayo. Takasano. Day tala makibibiyang iti padayo at tao ti amu yung aramidan. Agis istambay kayo dito istor ng agjijismis. Pagsasaritaan nyo ti padayo at tao. Iso nga awan asenso ti biyagyo. Takasta kayo. Labsak idan. Mayat no makangagmat dagita anagatil tiniwat na. Tapno mangriknada. Amok nababati pa ng kita da kanya. Taamuda ngamin ti may papan iti nobyok. Anya ko ma. Awan bibiyang ko kadakwada. Kastalatan ti aramid mo dyan. Agawid ka no kay kayat mo. Saan no saan. At ang arod na patiganapanan me. Mainaig iti trabaho na ito eh. Trabaho nga ta? Wano? Babae? Ay na. Agatap ka man ako na akong Flor. San ka di akasta? No di mo kahit nga agapat ha. San atila at atapam. Sika ti agar aramid iti pagapaan ta dyan. Aglablabos kan. Saan laanam namin san arinugitang ti ulok. Namin adon. Asino mat ti babae asaan nga agatap iti kastangar aramidam. No di ka mamati sa laing. Awan maramidak. Kat kumusta da kitubing? Kanayon da kaadamagan kanyak. Kanayon kamot ngamin nga awan dito'y balay. Uray day off mo, awan ka. Amok yan. Addamanin sa balingar aramidam. Marikriknak dayta. Makaamu ka no pagatapan na kitidages. Basta siya, nadalos ti konsensya. Awan madi ngar aramidak. Kaya't kon asinaan ti asawak, papa. Ngam pampanunutak dagiti ampo ko yo. Makaama dagiti anak ko. Di kag dardarasudos amang ngedeng anak ko. Panunutan kumapay anaimbag. Sa kanto ag desisyon. Papa, marigrigatan akon iti sidong ti asawak. Namin adun aginuliban na. Ngam kanayon ko apakawanan. Tatiam mo kag balbaliwan. Ngam awan samot pa nagbalbaliunan, papa. Abay, adda ka di manen babae na? Awan pa managnag ko. Ngam marikriknak, papa. Kabisadok ti style na no da babae na. Tanamin adun anapadas ko daytakan ko na. Iha, amangan mat no atap mulaing dayta. Pasaray saan amaturog ijay balay. Seminar ti pampambar na arason. Ngamjak pa dyan. Iha? Aginggat ka anong agtutuo kak itisidong ti asawak, papa. Makarebrebelde pahikit din ti panunot ko. Kasla kaya't kumatan ti aglalaki. Ay, saan, iha? Di mo aramidan di kasta. Agparbang ka kuma. Nagitilat tananak mo ti panunutam. Tapno maliklikam tagarami di ti basol. Ikararagam latan dya sawam. Tapat check nga balbaliw tumatlang dayay. Kanon to pahi, papa. Kano? Talaga at di mo sungsungbatan ti awag ko dyan, ha? Makitam ti aramidak kita. Awagak ti numero ni bakit mo. Nga in-save ko dito yung cellphone ko. Di na amo nga inalak ti numero ti bruha nga asawa na ken. Siyak ti karkaritam. Iso para makita. Noan niya ti ibu nga da ito yung aramidak ita. Diyan. Mami, adda awag yu. Adto ti cellphone yu. Ne, asino nga tada ito nga umawawag. Barumot a numero. Sungbatan yun, mami. Tanak pa ituloy tar aramidak. Sige, anak ko. Hello? Asino da ito'y? Hello? Ada ni Jan dita? Ha? Apay ti asawak? Asino da ito'y? Sungbatam ti damdamaga.
Adda ni dyan di tabalayo ko na. Uwan, agin ina na, the day of night. Apay ka di. Pakibaga ata umay dito'y dagos ko. Pangaasim ta di mo lapdan ni dyan nga umay dito'y. Asino da ito'y kunak? Siya klaang magkit di tilimad anobya ni dyan. Aniya? Nabayagan nga da relasyon mi. Ngam, ilimlimad mi lang. Tadi na kayat nga agis skandalo ka. Ngam kit di, kanayon na nga ibaga kanya. Ama pilpilitan la amakidan na kanta. Ta ipagpagapo na lang kano kadagiti anak yo. No awan anak yo kano, nabayagan a pinanawan na ka. Anya? Nagpuskol matan ti rupam amang ibaga iti kasta. Awanan ka iti bain a babae. Sikat ni awanan bain, ta idaldal mo ti bagim iti lalaki asaan mat ang mga yatyan ka, bye. Ti awanan bain a babae. Kunak tupay kat, nga damanen babae day jay ajan. Kastoy kanilatan akanayon tilaklak amak iti sinong ti asawa. Agtutuo ka gapo iti panagbababae na. Mami, papanan tayo ka di. Ape ang nagdadakkel dagiti bag tayo. Pumanaw tayon iti dayto abalay anak ko. Panawan tayon ti amayo. Ha? Ay, saan Di tayo panawan ni Daddy. Kaasimat, awan kadwana. Adda kadwana. Ado, dagiti babae na. Ha? Pasensya ka na anak ko. Diyak kumakayat amaaman nyo ti inaramid ti amayo. Ngam nasaysaya at numaamuan nyo. Tapno maawatan nyo, no apay nga aramidak ti kasto ita. Nabayagan nga isuksukat na tayo ti amayo. Ngam di nala ibagbaga. Adda sa bali nga asawa na. Asino ngay? Di yun amuan no asino. Basta kas jay ti ugali ti amayo. Sipod babasit kayo. Nauma akon ang masaksakitan. Iso apumanaw tayo langan. Itad tayon ti waya-waya ti amayo. Ala, agnaid kayon liti balay, anak ko. Talaga di agnaknakam da jay nga asawam. Wan nga rad, papa. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon ko. Tunggal adda maamuak a babae na. Kanayon ko asugudan ti babae. Ngam ita, manjakon. Nauma akon. Nabanuk akon. Ala, baybay amon iha. Tano talaga nga awan denggan na. Basta itad na ti pagrabangan na kalagitan nakyo. Ngam no kaya't yuwan, idarom yu langan. Saanan, papa? Tano mabalod. Sigurado asaanan ang makaitad iti suporta dagiti anak ni. Eket ala, makamu ka nga rod, anak ko. Kamaudyanan na, kabukbukudan kamatlaan yan dyan. Kukwata aminan akanituta, taawanan dagiti disturbo iti biyagta. Pinanawan dakmatan, diag din natan dito'y balay. Sayang mato'y balay, nawanag na id. Ngamada kondisyon ni Florhani. Ha? Anya dayta? Masapol ka nung nga on time ti panangtid ko iti suporta dagitan nakko. Tapos saan nga agdarom. Anya? Talaga arupat kwarta day nga ex mo niya. Nga mala, pagustuam ti kayat na. Basta itad mo kanyak ti sweldom, tasyak ti mangtad iti kwarta dagiti anak mo. Ha? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Di mon samat kayat. Saan man? Kaya't ko, honey. Ne, adamot si mangpet akas kanyak. Naggapuan nga tada ito'y. Hello? Hello? Insend kon ti allowance dagiti anak mo. Nawat mon?
Siyak ti binilin ti asawa, amang tad iti kwarta dagiti anak yo. Iso nga inted na kanya ti numero, apang isendak iti kwarta. Anya ka di day 2,000 nga insen mo. Good for 1 week, wano anya. Anya a good for 1 week, good for 1 month day jay. Bye. Awan manamnamak kini dyan a suporta dagiti anak ko, papa. Iso nga agabrodak laangan. Anya, apay, saan namang mangtad iti kwarta dagiti anak nyo? Jay kabit na ti mangmangted. Ta iso siguro ti mangigigam iti sweldo ni dyan. Nagbasitit itad na. Saan nga umdas day jay? Iso apadasak ti agabrod. Ayan ti sweldom dyan. Antoy, ilasin mo ti para kadagiti anak ko, hani. Ay nasaanan tani, dakkelan ti tiyan ko. Umadanin ti panagpasngay ko. Sana bale, tadamag ko, nga umadanin ti flight na. Agabrod mat gaya man jay ex mo. Imbagak amasikugak. Iso apadyak amaawatan na dayjay, no awan maited ta kadakwada. Ni, nagawid ka mat kiti. Wan, taumayak mat lumangab iti pres ko nga angin. Nyamtap no ibagak kada kayo anya. Saan akon akabit ita, wan? Tasininaanan ti asawak JX na. Kitda kami ti agdandan na ita. Ay nakite, umaikan. Agawid tan. Kababain dagitang ibagbagam dito store. Ay nananang nasaysaya at numaamwan dati agpayso tapno saan dakon asar-saritaan itiliklikod ak. Katapno sardangan dakon at chis-chismisan. Ilibre kayo mangkidi. Ala, agorder kayon iti meriendayo, tabayadak. Kakaiso na nga adda paggatang. Iso nga ilibre kayo. Amin a chismosa, kas kada chismoso. Kitty, Oh, apaya kasta tilangam asimang puat dyan. bad news, Kitty. Nalugi ti kumpanyami. Iso nga agsaran ni ti mabiit. Anya! Kat, kasano nga rodan? Sapay addan anak ta. Ay, sumapul kay ti sabali a pagtrabahuam. Saan amabalin a maistambay ka? Ta sa anak a nairwam nga awan kwarta na. Daytoy lang ti sweldom. Wen, Kitty. Anya nga rod ngay. Anong santa bakit? Tanarigat mo ti sumapul iti napinta sa trabaho. Ay, makauman ti kastoy. No di mo maitad dagiti kasapulan mi nga agina. Nasaysaya at laapanawan dakan. Anya, di ka kumamatag sa uy ti kasta, Kitty. Makauman ti kastoy. Kanayon ang mabitin ti kwarta. Ay, maistresak. Makapabagtit yawan makukwarta na. Kahit anya nga ron ti planom ita. Ta nagawid kayo na iti anak mo, kitay. Ibatik ni anak ko kada kayo tagtrabaho ak nanang. Anya? Bantayan nyo ti anak ko. Di kay madanagan. Tanuad dan trabaho. Pauitan kayon to adagos iti kwartayo. Ala, agawid tan, Kitty. Agkita tan tumanan. Uraim tawag ko, ha? Sige, Lloyd. Sapay ko ma. Kasyak laang ti babae iti biyag mo. Katuan, Mike. Si kalaang tilab ko. Ayun gaya. At iti kwarta mo. Ah, Agyaman na, Lloyd. Dahit na tinakainlabak kan kakit. Naparabor ka. pa. Si kamot gayam dyan. Sumrek ka. Agyaman ako pa. Pa, damag ko nagawid ka nun ni Flora. Wan. Nakabakasyon. Mala, agtugaw ka. Tayabak dagiti ubing. Kanti anak ko. Apay nga ka. Anyat masapul mo dyan. Umaya ka kita iti pamakawan mo. Kinapudno na.
Nabayagan na nagsina kami kini Kitty. Awan bibiyang kuno nagsina kayo wano saan. Flora, pakawanan ako ma. Pasensya no man manuak ang makaita diti kwarta. Taawanan tayo sigod na trabaho. Pa extra aklaitan. Saka lang makapanunot ita, tabi masitan ti sweldom. Ngam ididakkel ti sweldom. Agsasarunot ti babaim. Lipatan ta ko man tinapalabas, Flora. Dinak mandaran ang mga ramid iti kasta. Tanarigat alipatan ti panang paspasakit mo kanyak iti kalabas. Nakailiw-liwag akmatkit din. Ngamjaklat tamalipatan ti saam nga impalak ang mo kanyak. Diyan. Pakawanan na ko mga Flora. Patpatgan kayo karagitan nakta. Palubusan na ko amang sulnit iti nagkurangak. Pangasem. Kitty! Kumusta kayo, nanang? Ay naimbag man ta nagawid ka. Masikog ka, Mart. Ay, sumrak ka. Wala nang. Umayag agpas ngay dito eh. Katayan tinakasikog kan ka ngay. Awanan. Nagpukawan akas lasok. Aniya. Ay nakasano nga rod na itan. Diduan tunta anak mo iti kinabalasan. Anya nga rod. Talaga akas na. Uri tada kayo mat ang katulungak ang mga awir kadakwada. Ay nakapsuta ko nanak ko. Adon tirikrik na kiti bagik. Agnakam ka kuman. Nailawan ka ni tinaminsan ngam inulit mo matmanan. Ala, ano sanyo ka di? Tamakasapulak tulat ta itibak ng alalaki ang mga kasar kanya. Papa naman na nayakat na ikan anak mo lang. Adda sir kak at trabaho nanang. Dakkel ti sweldo. Iso nga ano sanyong awiran dagiti do ang anak ko wan. Bumawi akto kada kayo nanang. Promise. Sige nga rod. Ulita ka, nakapsuta kon. Isong agnakam ka kuman. Kasi dagiti anak mo. Uwan ka di. Ay na di kay madanagan. Bumaknangak to. Mami, pakawanan niyo kuman ni Daddy. Kanayon nga umay dito'y balay. Di kay kadimasyan kan kwa na. Apay, kaya't yo amakadan naman ti amayo, anak ko. Wana, kaya't ko amabukal manan ti pamilya tayo. Uray ni manang ko, kastamot lang ti kayat na. Ala, makaammo kayong arot. Okay lang ang kanyak. No awatan nyo manan ti amayo. Awan problema. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat da ka manen dyan. Ngamla dingitak. No saanan akas itisigod ti tratukan ka. No nalailo ak idi nga asawakan ka. Saan itan? No naasikaso ak idikan ka. Saan itan? Isa pang nga asim. Tadi mo sa pulan dagita at tratukan ka dyan. Uwan, Flor. Mawatak da ita. Pagyamanak idi. Ta inawat dakmanen. Ulitak. Ipagpagapuklaan ka dagiti uping. Ngam di ka madanagan. Tanabayagan anapakawan ka. Ngam pasensyakan. Tadyakon maisubliti sigod at tratukan ka kas asawak. Kan agsina ta iti pagturugan. Imbagak daytan ka dagiti anak ta. Kat maawatan dakmat. Agasawa talata ngam saanan akas iti sigod tilinangan ta. Wan, Flor. Maawatan ka. Tamok abo nga amin daytoy timadi nga inararhamid ko iti kalabas. Para. Oh, at titibayad ko manong. Adaak manan dito'y lugar mi. Masikugak manan asim mangpat. Anyan ti kastoy agasgasat ko. Kanayon lakit din nga awan na pintas agasat ko iti lalaki. Asidag akong di tabalay mi. Apay anagado ti tattao di tabalay mi.
Apay, anyat mapaspasamak dito balay. Ay magtanagawin kan kita. Di mi mo ti pangkuntakan mikin ka. Natayan ni nanang mo. Natakin sa kano. Anya, saan? Saan pa'y amatay ni nanang ko? Kasapulag tinag. Kasano kami pa'y itananang. Tanlonton ti apo ko. Ngam di mo matin na oray anay pasngay ko ti may katlo nga po ko. Pasensya ka nanang. Natay ka di ka man lang na ipayan itinapintas sa panagbiag. Sorry no pasig a problema. Kan pa kaibabain ng team papaay ko kan ka. Patpat gan ka unay nanang ko. Diyos ko. Pakawanan na kumay tiyado ang nagkurangan ka nagbasulak. Diyakon aramidan ti kas inararamid ko iti kalabas. Diyos ko. Iso at tulungan na kuma ang mga barwanan. Tapno mailintag ko dagiti bidot ko. Apo. Di mo pagpalangguad ti dakas nga aramid mo, tanarigat ti mabalsanto. Alagagayam di tan tinagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.